abaturano bagira ngo injure yegeyizire n'amani mingi omubwire bwa shanki 12 zo mwebazyo omuyaga nkaguno mukumbembezi bange mbere ntakagubaini baitu tuguli murundi gwo kubanza ogubaireho inyuma gubaire gutakwingana hano ntungeregere report hagati ya saa 2 z'ekiro ngo ebintu byona bihoyireho na nyomba irende muka kuturuka nsangire byange bitoke muhogo ebihimba byona bitigo rubare byo kurya bino bitoke kunentashe yikitweka kinekitali kitumba itegombora bayambitoke basavinga Kampala na Kyegegwa batate bitoke byona bihoyireho abaturano bongera bagira ngo imitumbe biretire hebitoke yone gwire ngo kandobwe bitoke nubwe bire byagere bei ya higuru omubwire bwa covid kitoke tubayire tukitunda siringi 10 kandi obuno yesengereza omuntu wo 10 kigura abo kwa baguze babiri batacyasobora kwija cyonka tembere bayiregenzire cyukiraho kitoke tubayire tukitunda siringi 8 mutwaro ubundi nanyo kwezo bayire no sanga nseberirwa nkozere miliyoni zange ibire nekitwe ko bayisata ntemaneza abakozi okusasa okutwino kwa mani no kureba ngo enzu yito itubenturara mu neciyungwe byona bigenzire kandi okusasa kwa kabiri orutoke orutubetwine itetwine bintu bitwine tubetwine orutoke na nebihimba turya abahinji omurutoke nimwe tubentu ya school fees Honorable Tom Bright uri omnyishengero wishaza rya Chaka Central ahikiro mu cyari kandi kigwereze cyashegesherira abantu bari kutema imiti kandi abasisikarirwe byabo abahire imiti yo kubyara okutangira umuyaga ombwire bwo misho baitezonga nyakoleterizo umuyaga guno kerugirire kusanga ngo emiti yona tukagitema twagimaraho ekicweka cyetu kinu busamu kibira na kimu umuyaga bukutera kuruga buli kasozi no kugenda akasozi akandi nicyo kurora ngo abantu amajugabo gafuire ebitoke bigwire abaturani begekerere bugwereze nkebi aha kutahirira byo buhangwa gasha kwa Philip Murangira.